lang chithing mate sapapania long ihum ahem konglong ahiring tangra kachingkoi Borpathar police station ke parlo pini chiti ni phai clear ni anarlo por phai kresia por malom NH39 atowar pi lang chithing mate sapapani forest gate are lang adong along Dimapur anatupen ke wangbom ihum NL07H3486 Hyundai VTVT ahem konglong nangkapa prapik ajok api adang ing bob daksi bangso ahem konglong chingkoi phit Bangso ahem konglong katewar abang pupen nang kacethamdun atengke Deopani Ma Durga amondir along ansi kepali jipusi cethanpon Kopai kimi penajok hem konglong arlo kido abang phu bang pho atumta areng ahu ke solapuan ahiring tangra ke avilang Halapu bangso ahem konglong katewar abang phu amen laki Sachin Bhagot Dimapur asor pusi pangthekpon Lapen bangso ahem konglong nonamat Borpathar raikom sakhiat tumsi chepari dengponlo Bokajan pen Lawrence Lekthe Lotiki News Karbi Anglong Hamren rong sopi along BJP pen mass joining amai ke padopon Chiti ni bhai ke thom arni nijang Karbi Anglong Hamren arong sopi along Bharatiya Janata Party mate BJP asong atumpen mass joining amai ke padopon Bangso amai along alhi sarpu aman pen Dr. Tuliram Ronghang Chitongdun Lapen MP Horan Singh Besitami bangso amai along Chitongdun Lapen MLA Rup Singh Teron Dorsing Ronghang Girasing Ingleng lapen anparta Karbi Anglong Autonomous Council along EMMSIS atum Chetongdun renti Bangso mass joining amai ke padopon along kedamtang MEC kilik ahut Congress ai pen kachepati dun Martin Timung sitami bangso BJP mass joining along pen BJP arachari asong along cepa ogdun tanglo lapen som thak thaksi pregjam asong pentami bangso amai along pen cepa ogdun renti News Report Lotiki News Karbi Anglong PSLC PSC lapen Congress yung dung ke PSLC pen sipini nang join nang lo apai bang ke bang Surini ra bang Haro Gira okera sirkep abang huang fiatum pini BJP party long cepe abdon lo tim Karbi Anglong long lemra penang kalau tum aniak long pen pini nang cepe abdon lo lasi niltum Karbi Anglong Autonomous Council talang tum aniak long pen deng pon lo lapen ke Bharatiya Janata Party hin pen tame tum niak long pen Karbi Anglong ansuse West Karbi Anglong kacing thuramu sayang deng towar pen cenglok kijun alang pen cenglok akape ka sayang deng ka picun jia phan alang itu Dilhi Dispo Difu Diget Hom Government Kacharia Party long Pini ke bang Hot Dilitum Ningak long Penalang Tumpan Lakau Nepin Kacuru la pen Kaltom Pajir Lalang Tumpan Blok 1 kan blok 2 ya blok 1 blok 2 Putaka Bangke na tuma Theklong lo Dr. Himonto Biswa Sharma ke hai sining je dak lo je Karbi Anglong Autonomous Council ke longle phelang ke aim thu lasi Karbi Anglong Autonomous Council sor kopima ka cheperai ji bulasi
final la bang ke lang tum si chope rai po la pen ke nil tum kar belo ton mas council ta chope mitang chope thek de nil tum song ke doan kar bilo ka chale song pen chenglok social organization pen chenglok student organization pen chenglok recognized political party tum bhananta ni tum hangsi singwai chek sai la pen ke chuningkan phong bong ningkan ni thamang bong ni pa survey lo ili tum bhan ke aduya hoy ke 10,434 square kilometer kita nili ningkani thamang bong west kar benglong east kar benglong gps akimi namsi survey lo ningkan ke thamang bong forest department pen la pen ke revenue department survey ya teng pen long te ili tum ke along li sinangi ba 12,000 lekai 10,000 an sose 12,000 plus 11,000 plus along lesi itu medoko lasi open mp ka ai pulo nilita pulo 10,431 along leji tu nitumban 62 loton mas kota district pulang pitang modified boundary do bola soteng ben itu ke agency tu non nang ke ane non ke na tum thano je nilitum lahai tum bhanta ding kon pita chok kar benglong ra tum nilitum bhan hirjume nang pilo mp ta nor isang bongsi high percentage ang bong ke highest percentage nung ke high that seat 3,39,000 mla ta long free mla ta opposition chelang peta na high dunde long mla ta kar belo autonomous council election lo long korat sok ta nitum bjp tum si rat tum na high lo ta nilitum kama tha bangke 1986 ta nomination iltum chu boycott nangne malom so ko election hot kamang hu ke thanta ba joine dun ta hailo ta hola tum ta me thanga karbi e me thang karbi long li long sido ko karbi ang long yong si paching thu nang ji karbi ang long au we ri so jang tum yong si gorenga bar sai long nang ji pulong te itum hok pe ta towar sedam ne bini dak EPSLC tum buno ASC tum buno Congress tum buno alang tum government abi nang tum chini ji gorenga bar sai pi ta government si piji porono do scheme chiklojon suri sira haroini ra phokya patang ka chiklowang long berjita government si piji ake jo asang e don linthong kera pho lata government si piji PMAY hemso lata सरकार सीपीजी गैस आखी जो केरंता सरकार सीपीजी सेल हेल्प तो मन केरापता सरकार सीपीजी साकुरी बाकुरी ता सरकार सीपीजी डेवलपमेंट काम सी क्लेम ता गवर्नमेंट सी क्लेम जी ते गवर्नमेंट के दो पार्टी लोग सब ता क्लेम रप करना कुछ मिल तुम के रात फन का चुनिरिया तिंग बस पेनाता ओंगदुंग abang tuang pila sontot penak takang join po hills state demand committee po hala tumda penap a president salawar boy masih penamang join po mojarian se abari ma CM ben chenglok bang surini sose abang tuang pila tumda penap APSLC la pene hills state demand committee congress East Kar Benglong district congress MIP pula tapi nama joinin pun. Kemudian Kalau Joniang bong, dak auditorium holding puik po. Kalau Joniang bong, ladak guest housing pukon po. Kalau Joniang bong, KPK sayang deng klaim teklong ji, lapen morning pen dak isi pen sayang deng klaim ponje fan nitung fathapon bom. DPO office. Lahai dak West Kar Benglong district longan lo. Masih West Kar Benglong district ladak one department head office kita ini lahai tan itu state government dan lo pibom lo lapen lahai tan memang ladak 2023 MP election aprang 200 bedded district hospital dak in Pupon po BEd college dongkam long government BEd college in Pupon po government college lahai tamen itu sayang deng klaim pon bom lo lapen isi sayang deng klaim pon je phana tu heklong pola nikan phong bong kacelar dupik